Pentecostal Network Pennet Program clear to te lalpai swaming in Zimbabwe ule tungkar chunga Northeast India UPC Kohhran rawngbawlna chanchin thar clearin lawngai thlang u tunkar me ni somni pariata tanga ni som thum chung khan General Headquarters Office Mall Puisalem veng Aizola Committee peng poimo Pathum Literature Headquarters Building le Kolkata le Delhi Field Committee 10 meeting an nei Many of Neparia Thole Nikhan Literature and Publication Board to a meeting and Neya Board Chairman Reverend R. Larin Sangan meeting Akai Shwai. Literature and Publication Board Hian Kumsang is on Bogotunga Kohhran Beirwal Tuzir Turbu and Clear How Ani. Many of Nepakwa Nilai Nikhan General Building Committee meeting Ne Ania meeting hi Chairman Reverend Lamal Somasai Lauchuan Akai Shwaya. Kumsang ni som Bogotunga General Headquarters Office Sakchunjom Zeldan Tour Chungchang an ngai tua. May ni som thum ni nga ni khan Kolkata le Delhi Field Committee nei ania Chairman Reverend Lamal Somasai Lauchuan meeting Akai Shwai. Meeting a hian Kolkata le Delhi Field rawngbawlna le Malakdan report changchang clear hovin zawzo ka Malakdan Tour an ngai tua ani. General Shwai to the program General Superintendent Reverend Lamal Somasai Lauchuan June ni Pathiania Chaltang Kohhranaloi Upala Nunmoya Chuango Mizoram Chief Secretary ten Pathian Henalom to Soi Choi Moina and Boasaya Speaker Tangin rawngbawlna anei General Secretary Reverend R. Larin Sangale, General Sunday School Director Reverend R. Lighting Puya Chuan June ni Pathian ni hian mol pui bial to Pastor Reverend F. Lelsan hima pensiona chuak tur thana hun an mangang. Many som ni pali zirtom ni khan darlon bial sailutar biak in honnale Pathian ne na hlanna nei ani. Biak in honna hi biak in pona man masak ni in Aizawl East District Superintendent Reverend Rosang Kolni chuan UPC Northeast India biak in pakhat ni turin Pathian ne na hlanin ahonga Pastor Ming Chungnung aralte khoru liam bial tu Pastor chuan tongtai na amanga biak in chunga biak in tharlom na man chunjom ni in Reverend Rosang Kolni District Superintendent hian Pathian thu cha soina anei ani District Superintendent hian darlon bial chunga rotumel kon biak in saklai mekle ratuveng pui Sunday School Hall saklai mek en pui ngal ani khobung biak in po June nikhat in rin nikhan Reverend Rosang Kolni District Superintendent hian Pathian hena lanin alo hong to a biak in thar honna hian bial chung mai baka bial po na tongin Kohhran member engimuzat an kal thei ani khobung biak in hi hun engimuchen lo lum lovin alo om to a kumsang ni so pasari khan biak in lui kal to chu hon ni in hemi kumatang hian biak in hi sum nei ang anga sak that ngal ani a he biak in thatna turatan hian Kohhran member mithanem ngai te chuan sum le pai tho in district Kohhran puibaka department changchang te chuan chanpuina an peboka tuna hon alo ni le ta ani Aizawl East District Mall Puibial Missions Department te chuan Kohhran ladin lona na lan bial twal chenga home missionary kumkhatatan District Missions kaltlangin an roi meka meni som ni paruk pathiani tlai khan Mall Puibial Missions Department le na lan bial Missions Department te chuan twal cheng pwal big tan chunghei tongtrai an neya heti la hian twal chenga home missionary Evangelist TC Kap zathangate nu papu in chunghei tongtrai na an lo nei ve bok ani Bethlehem veng thang PYD te chuan me ni somni pasari tho chanzan khan PYD member in khom kimzan an buat sai hehuna hian district PYD president Reverend R Laltan Kimachu speaker man ni in unaw nu te F Lalsha chungi ladin thari le len thangpui tenjai rawngbawlna an neya hehuna hian PYD member zinga kumsang ni sompakwa HSSLC result chhuaka pas thar mi pasari te hena choi moina an hlan bok Bethlehem veng thang PYD member zinga hian General Missions Department Noi missionary thoklai pani baka District Revival Speaker Pentecostal Choir member NJD Ministry member tele district level subcommittee pengshangate PYD member engimozat antel ani meni somni panga atangani somni paruk chung khan thingsul thia bial tlangnuam Kohhran revival program buat sai ani
revival program a hian rongbol tu shan cha lut lovin bial chunga tir kaule upaten rongbawlna an nei china me ni som ni paruk pathian ni zan thlenga he program hi mang tura ro man ni ma se me ni som ni pasari tho chan ni khan pathian ne na lom thu soi choi moina nei chun zom ani a he huna hian speaker a evangelist Samuel Aldin sanga an roi choi moina hi mi thenem ngai te sum le pai tho khom manga nei ni in lalpan mal asom hle ani revival program an man chu hian in khom ba na piang in zai khom na an nei china bial department obiten zai khom shwaina na thokin lim takin hun an mang ani Bethlehem bial bot sein me ni som ni paruk pathian ni chnu le zan mang khan Bethlehem veng thang bek ina revival crusade an bot sai he huna hian pathian ni chnu khan reverend lalrema bial tu pastor chuan in khom kai shwain evangelist si thasiam hne na tregin thu cha ngai thak ni in pathian ni zan khan evangelist lel chwal moya zote hne na tregin thu cha ngai thak le ani bok Aizawl East District 10 pathian thu zirna an nei mek Oneness Theological Seminary chuan June ni thum tho chan ni atang hian kumsang ni som pukwa se sonatan class an culture le dona class hi district headquarters Sunday School hall a nei ani ang kumina hian zirlai engemaw zat te chuan admission ti tharin hengmi te hian zirtirna an pechin don ani Reverend Rosang Colony Christian Living Reverend Biak Sang Zola Missions and Evangelism Reverend Vanel Felaram Tiam Bible Survey Reverend K. Satinvela Acts Reverend R. Laltan Kima Life of Christ Reverend P. Chunga Bible Geography Evangelist C. Laltan Puya Pentateuch May ni som ni paruk pathian ni khan kholiana rongbol tu te pualin seminar bot sai ani Aizawl East District Secretary Reverend Biak Sang Zola to resource person a man ni in ani hne na tong hian leadership ti thupui mangin zirtir na ngai thak ani a kal khom ten hlok thak an ti hle ani May ni som ni paruk pathian ni khan Reverend Rosang Colony District Superintendent resource person mangin district headquarters Kohhran te chuan seminar an bot saya thupuya chung komai cham ti man ni in Kohhran nu le pa upale tir kaute tan tangkai tur engemaw zat ngai thak ani a Kohhran hoten an hlok pui hle May ni som ni panga le ni som ni paruk chung khan Trump pui bial missions department chuan swang pui lon Kohhran tlo in rawngbawlna an nei Fechwa program nei chungin in rin ni zana unaw nu RC rin liani pathiani chuma upa F zui liana chhnua upa CC khuma pathiani zana upa silal than thwa te hne na tregin pathian thu cha ngai thak thin ani a bial zai pol le bial chunga zai mi ten zai rawngbawlna an nei thin bok Trump pui bial te hian khwang pui le khwang te thatak an present ani May ni som ni pasari tho chan zan khan bong kon bial panel PYD kumpon sub committee te bo sain kumpon in tawdel pola in khom an bot sai he huna hian kumpon try to ten in khom kai shwain unaw nu la nun sangi Upper Republic Kohhran hne na tengin in tawdel sumle paya ti thupui mangin thu soi ngai thak ani June ni pathiani chnu hian mol pui bel to pastor Reverend F Lalchan hima pensiona achwa dona bangin mol pui bel chuan bel hwapin thana hun an mangdon he hun hi bel secretary upasi zanu na chuan akai kai shwain bial ai uin upa PC biak moya bial treasurer chuan thana thua soyanga thana thilpe khlan na le thutoi soina hun siamin bel to pastor Reverend F Lalchan hima hian thu soina anei don bok ani May ni som ni pali zirtom ni khan district UPC conference hall a Lunglei district UPC thianghlimna committee to chairman Reverend C Vanel ena kai shwaina in meeting an nei Anro rel langsar zwalte beltina thianghlimna committee din turin malak ni se July tharal ma in district a committee shwai to din te hi report ni se ti ani local tina o department obile rongbol tu chin te thianghlimna konga thianghlim turin ngen na siam ni se thianghlimna konga ma kan son le zwal theinan awareness campaign nei ni se May ni som ni paria thole ni khan lunglei district superintendent chambara district board voiza som ko paruk na in district PYD treasurer atana arwa thar evangelist lerin zwala pachwa chuan district PYD treasurer nilai evangelist kelan puya hne na tungin treasurer charge ala Charge in Lannehi District Superintendent Reverend C. Vanal Enabaka, Treasurer Reverend C. Larin Kluangale, District PYD President Evangelist Vilal Duomaten Antel Pui Ani.
mai ni som thum pakhat zir top jana Chankhan Lunglei District LED Conference in Bialli Infin Revival nei ni se tia alorel bo zuin na thial bial luangbawlna bial troipui bial le pangjol bial te chuan na thiala Bialli Infin Revival an mangtana an ni rwal hian hawlong lalveng lokala hawlong bial chip phir bial sertlang pui bial le puk pui bial ten he Bialli Infin Revival hi an nei bok June ni pathian ni zan thleng he hun hi man ani ang mai ni som ni pakwa ni lai ni Khan Lunglei District LED Board chuan President Unaw nu le ram lo mi sailo Bible women kai shwaina in nei ani anro re langsar zwalte District LED Conference in Home Missions Field a biak in sakni se tia alorel chu asakna tur ngun taka an ngei to nu in mautlang zetet missions field biak in sakni se anti General LED Conference nei huna District LED te chuan ASC Home tanpuina pek ni se anti a District chunga biale local te po in tanpuina hi an hlanang June ni khata changani ni chung hian chimtuipui District Riasika biak in honna le hlanna nei ani don he program hi June ni khat inri ni zana Chankhan mantan ani a chanzan hian District Secretary Reverend Joseph L. Thauthang chuan pathian thu cha asoya June ni pathian ni hian bek in thar honna le hlanna nei turni in District Superintendent Reverend Thanchunga sailo chuan pathian hena hlanin he bek in hi ahongdona pathian thu cha asoi ngalang pathian ni zalama po he program hi manchun zom turni in District Treasurer Reverend W.L. Thangshwe chuan pathian thu cha asoi don ani mai ni som paruk ni lai ni Khandor Mizoram District Noya pathian thu zirna Pentecostal School of Ministry Committee nei ani committee hi PSM Principal Reverend Laltuangan Kashwain kumin June tha PSM kaldan tur le zirtir tu ten an subject lak tur an rohman felbok PSM registration day kalpui dan tu rohman na nein June ni thum thochan nia registration day man ani anga district headquarters Kohhran biak ina man ni in PSM principal Reverend Laltuangan in khom akai shwayang mai ni som pangani lainia Pentecostal School of Ministry Committee thukhom chuan kumin sang ni som pakwa PSM inzirna akalpui dan tur hetiang hian anrel PSM subject nei shangshang le zirtir tu turte Tirkautit Hilti Reverend C. Rawngbawlna Life of Christ Reverend Thiarpuya Missions and Evangelism Reverend C. Thantuanga Pentateuch Reverend K. Somtuanga Christian Living Reverend Laltuanga Bible Geography Reverend C. Mwanpuya Bible Survey Reverend K. Dusanga PSM registration day manhunatan June ni thum tho chan ni rat ni in registration day in khom Reverend Laltuanga PSM principal in akai shwayanga district secretary Reverend Thiarpuyan zilai te ming zialuna aneyang thusoi ngai thakna district LED IO le zirtir tu IO ngai thak ani bokdon ani General LED Conference Golden Jubilee North Mizoram District 10 kumin October ni soma tangani som pathum chunga annei tur chungchanga Conference thlengtu turbial Kolasib Diakon tele North Mizoram District Shwai tu te mai ni som Balizan Khan Diakon bial Pastor Quarters an thukhom Organizing Committee le District IO te hian khompui nga na muntur ngai to in Organizing ten Rahman na anlo nei to chu thati tlangin Ordering Season Children Home Field to General LED Conference thlenna munatan annem nget ani North Mizoram District Board in District Huam chunga upale 12 upate seminar nei alorel to chu mai ni somni pakwa ni lai ni Khan atho khatna North Mizoram District Headquarters Kohhran biak in tui khwatlanga nei ani upale 12 upa seminar hi North Mizoram District Huam chunga nei vek tur ni in seminar nei dan tur hi zone thuma chen ani a Mami District Kolasib District le Aizol District ti a chen ani Aizol District Nuwa hian Kolasib District a June ni soma Kolasib venglai bek ina nei le tur ni in Mami District a July ni somni pali a nei le tur ani bokang seminar thokhat na ni lai ni kalta aneya District Treasurer Reverend K. Dusangan in khom akai shwaya District Superintendent Reverend Laltuanga paper botsai Kohhran upate mo phurna ti te District Secretary Reverend Thiarpuya botsai Kohhran statistician ti tele District Treasurer paper botsai sumle pailam ti te zirho ani
ไม่นิสมนี่ปรุกปะเทียนนี่คันใบระบีเบียกันนันทาร์ก็ฉันเบียกอินสักทาร์จู North Mizoram District Superintendent Reverend ลตัวงันปะเทียนเนี่ยนะลานินอหงกันนันทาร์เฮียน District I.O. in Evangelist รำนุนสร้างจวนอมจิลินรงอบอลเมกันนี่District Superintendent Reverend ลตัวงันเบียกอินอหนนัวเฮียนเบียกอินชูงอินคอมนั่นเองฮัลนี่อินเบียลตุ Pastor Reverend ลมวกเลียนนำเดจวนอินคอมอากาศชวายรงบอลอมเมก Evangelist รำนุนสร้างหุ่นมังอินกันนันทาร์ก็ฉันรีพอร์ตตั้งปุยอเปบอกเบียกอินหนอินคอมพิปะเทียนทาราวินอมปุยนอันลิมเลอาใบระบีเบเทลเอเลดิไซปอลเทนไซน์รงบอลนะอันเนียอุณาวนูเลดินปาริเลอุณาวนูเลรินกิมบิเทนไซน์รงบอลนะอันเนบอกกันนันทาร์เบียกอินฮีอดุงฟิตสมทุ่มเลอวังฟิตสมปังอาสักอันเนียเมมเบอร์จะสมนิจวงอันอมเมกบอกอันเนียเบียกอินหนอินคอมเฮียนเมมเบอร์สมปลีไล District Superintendent เฮียนอารมณ์ลุดงาลบอกอันเนียDistrict Superintendent Reverend ลตัวงเฮียนทุชิรงบอลนะในอินกันนันทาร์ก็ฉันใจพอลินฝักลามอยตักอันเรมบกะกันนันทาร์เบียกอินสัก Technical Report อุปาลมักทั้งใบระบีเบล Treasurer จวนเปอินเบียกอินสักนานาทาเลซุ่มถอตูเตเลทิลเปกประตูเตจุงะลมทัวอสวยนีเบียกอินสักนันเฮียน District in เจงหน่วยขัดสิงะเปอินใบระบีเบียล PYD เลมิมัลเชนขัดเต็นเจงสังรุกจะทุ่มอันเปอาเบียกอินหุ่นเลยนันเจงสิงขัดสังสริเจงอินเบียกอินสักนานาอันมันระจงจงฮีเจงหน่วยขัดสิงะสังรุกเลเจงเรียดอันนี้ใบระบี Headquarters เขาฉันเต็มเบียกอินช่วง Electric บุงรัวเลไวริงจงจงอันติสักเวกบกไม่นิสมนี่ปังอินรินีนิเลงคันไวริงเตเบียลบอสใส่รงบอลตุเซมินาร์ในอันนี้เซมินาร์ฮิซิงดาร์สมเลอาจารย์เวียจันินเบียลช่วงเขาฉันเตอจริงเขาฉันจันตัวอาจารย์ทุชิรงบอลในมีสมงาอันปุ่งคอมา North Mizoram District Secretary Reverend เชียร์ปุยันเทนจริงรงบอลตุเตหมอผุนั่นเลอันป่วยหมดนะอุลุกตะกินจิรเขานะอันนี้อินรินิจานจงอิน revival program มาชุนจมินปะเทียนนิจานเท่งหุ่นลิมอมตักอันมังอาเกาชันเฮาเตปปะเทียนทาราวเทียงลิมินเอาอมปุยเลอันนี้ revival program มาเฮียน reverend เชียร์ปุยจูสปีกระตันมันชุนจมนี้อินเบียลชุงเกาชันเฮาเตปอิน program ในชุงอินเบียกอินันคาร์อันนี้ North Mizoram District Missions Department จวนรอมันน่าอันเล่าในตัวอังอินดูดาชันเนี่ยนะจังกบิน missions film documentary film อันบอดใส่แม็กdocumentary film บอสใส่เมกอัฐนี่นะในตุรินทอจันนิคัลตาเมนิสมนิปัสริคานเฟชวาเลอันนี้เฟชวาทอนี่ใน District Missions Director Reverend Sila ทันตวงันฮวินวงงอนเจ้าดัมเดียโกลเลียนเจ้ามันตลังเลบจิรุง Missions ฟิลเตอันตัวมเลโดนอันนี้ดูเดชนจุกิน Program Director ปีครอสชวนมอยเลแองเกอร์นุลาวานัลปังไอบากา Videographerปุลชวนอมเต็นอันฮาวบอก Pentecostal Gateway Higher Secondary School ชวนเมนิสมนิปทุมนิงานิคัน Managing Board อันเนีย Board ทุกคนที่เห็น Lecturer นาดิล Interview ในยิน Lecturer นาดิลมีชตักตักสวมจิงะอุณาวดูเลริมรอที่ MA Education B.Ed Nursery เวงจุลักอันนี้ Lecturer ลักทาร์เฮียนจุนนิขัดสังนิสมปกว่า Joining Report อเปอังPG Managing Board Ham PG Higher Secondary School in Enkol Nada Manual Bylaw and non booking siam chat ngai lai te siam cha a school building repair ngai te athe angin repair turin rahman na an siam bok North Mizoram District Missions Department in Dampareng Puibel chung Persang Home Missionary Quarters Satura angin headquarters bialte fe chwak chu anti tur angte an tho nuwa twang takin aizol an thleng Headquarters BL Missions Department hian me ni somni thotan nia antumram persang panin zandaria ta anthenga atuk me ni somni pakhat atringin an thotur ang na thongalin jing chun le zan thlengin rim takin na anthoka missionary quarters turarwa man fit som pariat le somni pali chu arel le skirting an zawman bok ani Headquarters BL hian missionary quarters hi atheidan ang anga sajau turin rahman na an siam bok ani Lengpui BLPYD te chuan BLPYD bot sain me somni panga in rin ni khan lengpui biak ina solfa training an nei he solfa training nei a hian North Mizoram District Music Committee chuan an mirwa tekal tlangin zirtirna thatak an neya lengpui BLPYD ten an hlok pui hle me ni somni paruk pathian ni khan lengpui BL dap chwa mithar som pakhat Pentecostal kaushana senglu an ni
dap chu akhwa hian Maubok Bial Missions Department roin tirko hmanga izwalan rongbawlna anei meka kaushan te po in ma an son hle ole khati jong khatun tumatana North East India UPC kaushan rongbawlna chanchin thar kan thlir le ngai thlak hole theite ani e